Emoyeni emehlo ami avulekile ngithethwe ngekwesimoya ngathathwa ngabekwa endzaweni kulendzawo ngithe ngiyabuka ngakhanza ukuthi kunemicimbi lomkhulu lobe ukhona kungumcimbi welive ngingeke ngawuchaza ukuthi bekucelebratewa ini kodwa bekungumcimbi welive umcimbi lobe umbandzakanya nengwenyama nesigodlo ekhathi kuyavakala kufike isikhathi ke kulomcimbi sekuthi ingwenyama iphefumulele sive ikhulume inkulumo yemcimbi inkulumo lecondzene nemcimbi isukumile ke ingwenyama noma ke ivelile ingwenyama ke yabonakala iya ku podium iya stage iyawuthula speech naku ke lomhlolo la uqale khona kwendeka ngithe ngiyabuka emehlo ami avulekile ngesikhathi ingwenyama iqala ithi ivula umlomo ifuna kubingelela kwafika into lesakungathi yayifeintisa sakungathi nje ifuna kuyishaya phasi ingwenyama samuntu lo feintako yakhubatela kabuhlungu vele lapho yasiphalata yaye yabalansa yaphose yawa yaphinze yazama futhi yabuya yetame emahlandla nayithi yabuya ithi izama kubeka le speech sayo lesigadziwe kuvele kuyihlasele lokuyihlaselako kufune kuyijika phasi lamkhathini webantu kangange kuthi ingwenyama bese iwiki kakhulu lapho seyiwiki umtimba soyehlula seyingasakhoni ukuthi mela ibalance umtimba sowuqeka seyithakathaka ngendlela lesimangaliso kuyavakala ithe isuka lapho ingwenyama nemagama nayithi yakhuluma ngoba ngiyibonile itama kubingelela icala ngendlovukazi nayithi izama ukukhuluma emagama ajubeke aphele endleleni umoya uphele endleleni ucime umoya kuyavakala ingasakhoni kuhlanganisa nelisentenisi ingwenyama nawo nginakile ke lokuthi ngesikhathi ikhubatela ifuna kuwa kude lebekayibamba beyithi balancela ithi simela yona yodwa izame ukuthi ipha emandla ekusima ingavumi kuwa phasi kuyavakala now kuleso sigaba bekuna interpreter lo interpreter emoyeni emehlo ami avulekile ligama lakhe kuthiwe ngusikhumbuzo mangikhumbula kahle bekungasuye babesihle dlamini bekungumlomunye angathi ukuthi ingonyama seyinterpretelwa ngibani kodwa la moyeni kuvele umuntu leligama ngathi kuthidwe ngusikhumbuzo nalendvodza lebe interpreter akusuye sihle lesimetayele kuyavakala now ngesikhathi ke ingwenyama ekhubate ifuna kuwa lo interpreter utheshe wakhwesha tutayela lengwenyama wangayibambi wangayisiti kuyavakala now kuthe kusenjalo ke kwase kuba nemsindo lomkhulu bantu balilitela bajabula labangahambisani nengwenyama bajabula kakhulu nabayibona ingwenyama ekhubatela bajabula vele bese kulusizi lesimo vele sibonakala simazonzo lesimo sibonakala siyehlula vele lengwenyama the more yehluleka the more bajabula laba baze bashaya ibhakela emoyeni ngithe ngiyabuka kulesicuku lesijabule kakhulu ngakhanza kugcwele kakhulu kade bafati especially labo makotana lelikotana kungibo nje bajabula kakhulu yebo ke nensha emajaha kodwa kakhulu bekubosesi kuyavakala now khona lapho ke ngibone indlovukazi ikhuluma ithe isuka indlovukazi nayibona lengwenyama solo ilwa isiphalata yetama kuthola emandla yase ithi ingwenyama kulesive lesiva abhlungu lesi sesibambe inhlitiyo sesishweleta kuthi ingwenyama nako itawehlelwa lishwa emkhathini webantu now yathi indlovukazi mkhuthateni shaya ntandla ndumse uNkulunkulu lento yaba simo njengayo yabona na ubona umntwana afundzela kuhamba aqadula aqathuda nijabule nishayitanda kube ngathi sekuba into lenjengaleyo ngesikhathi icathuda ingwenyama bajabula abantu abanye bathi bayethi labanye bathi praise God labanye bathi Jesus bamemeta ngehlukahlukana the more bamemeta labantu bashaya netandla ngekwe order yendlovukazi ngibone ingwenyama ithola emandla la ngummangaliso lengawathi ukuthi acamukephi ngoba ngiyibone seyiqina yaconza ku podium listen to me very careful all along ingwenyama beyithina iya ku podium ifune kwethula le speech but this time ithena seyiya ngemandla moya yafika ku podium yangasabingeleli ngekubingelela yangasabingeleli
yavele yahlala emvaleni amagama ayo lewakhulumile ithi-ke mina ngingufakazi wemandla kaNkulunkulu ngingufakazi wemandla kaNkulunkulu lophikisako wakhuluma wathi Jesu ungiphilisile Jesu ungiqinisile Jesu ungivusile Jesu ungiphakamisile Jesu ungiphe amandla bekawakhuluma lamagama lawa repeatedly njengemfundisi nakashumayela awakhuluma repeatedly and nale live lakhe le volume iyangekwenyuka le tone yakhe iyangekuhlaba the more akhuluma athi Jesu ungivusile Jesu ungiqinisile Jesu ungiphakamisile Jesu ungiphe amandla Jesu ungilondolotile the more asho lo msindo walabantu abamjabulelako uyangikunyuka nabo bamemeta kakhulu basho bo haleluya labanye bazi basukume bagitsagitse vele bagitsagitse lapha bagitsagitse kwase kuthi lo msindo walaba lebe bajabulela ukuthi ingwenyama ihlulwa kugula bashane tibhakele emoyeni waya ngekulotha lo msindo waya ngekulotha wagcine waphela baya ngekuhophoda badliwa ngemahloni laba bantu nababona ingwenyama seyicebetela ngoba leso sikhathi nasemtimbeni ibe siyagqwala nje yacebetela the more ikhuluma nalo mtimba uyacebetela uba muhle uyavakala ithola amandla nalesive sithola amandla sesiyagitsagitsa sekunemsindo lomkhulu kungasasiwo lo wokuqala lo wokuhleka kodwa sekungumsendo wekupraise uNkulunkulu leso sikhathi leso kuyavakala now angifike la ekusongeni ke ithele ngiyaphisha lokuthi lona kube ngumbono lovela umunye mhlawumbe lo mbono lona kuyoba iperiod letawendeka yengwenyama kodwa lenkunakile ngaku-underline kulokuhlupheka kwengonyama lengibone yehleka ngoba ngibone yehleka kuhlupheka lokukufa ithi